Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Prosto što nisam snimao ovoliko dana, malo puno. I htio sam da odsnimam. Čekajte. Kako zaboravio sam. Ajde, snimat ćemo klip. Da. Spali listovi od vjetra. Snimat ćemo. U stvari, ja sad snimam. Govorim zašto nisam snimao ovih puno dana. Ljudi, nisam snimao ovih puno dana. Eto, ne znam zašto, slučajno. Igrao sam neke nove igrice na Robloxu, na trgovini Play, prelazio levele. Pa ja zaboravio i za snimanje. Onda me podsjetilo, odo ja na YouTube, vidim sebe. Pa gdje, jer sam ja uopće snimao, ja reknem. Onda meni moj brat odgovori, niste snimao. Ja odmah uzmem telefon, evo sad, i počnem da snimam. I sad ću snimati, ljudi, oprostite za sve. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!